Hagajio ya kajingdan kamban kentiu ya kamile kai sports ban wanra kajing mentoy na kabanta ki samla ka jala uba Pius Marwan UMLA Karanikor constituency hakashipautar ukala lengkot arja arpusan ula IT ya ka work order syaka umpung athletic sports and cultural club ban sna ya kamaran nile kai football hakasnong umpung kabahap Haranikor civil subdivision. Yakni kapisa labay lingba ka Chief Minister Special Development Fund CMSDF arja arpusaw hadu sipaulak tingka bat arpulai point new pulai lak tingkapan na ka CMSDF arja arpusan na ka benta bantay yaki gallery bat ki jingker jongkatay kamadan yakabala simti daw president ka sports club uba paining tongni. Haba ajing kran hakani kasngi uba Pius ulaong bakumonomi kmat badang samla bat uba iet bhai ban yelek kai sports ula trei bor ba ban pen bhai yaki jingdon kam jongki jilek kai baper ban ajing mento yaki samla hapo ka constituency nolor kata ula ban juru bakin pen trei hok yakani kaskim lem kumta on kerngak kli ladapan biang kasngi kaba na kalian kajunga har kat bat kinongilam joka snong kinongilam joka sports club kade kasngi kaba ngisa kan mau kabagiyo an IT ya kenika work order na kata kacing angnut ke jopi kumpa pilapan pau bagi la slempa ya kacing angnut ke jungi bangin yo ya kamadan ke babha ngin yo ya ki gallery ke bagi show bangin yo lese ya kata kaba kacing angnut ke jopi hakir kis south police teli kisnem kiba pipi layat kumpa ino kitkam kiba layat ho mentah berimat kala dai shisha aga jinga ti supply nem habangi I baka na kalian joki nongilam joki sports club apa piem ber ai kublai ngi ya kedur khmat kita kinongilam adu jongi we ro ba iba kemen mo imat ade kita kinongilam joki sports club mensua ngai mene iem tinado kapor joki pe la rong ba katai kata kajing angnut Kaji Syakri nak kata sports club, Kaji Syakri nak kata samla, Kaji Angnut berwara ek kimaran kiba pakah. Tinggal akan mau pada kalian ini sports club, kilawannya kedua, ya Kaji Angnut kejungki kilapan pau, hendrai nak kalian kejung aru, markam teh keba kapisa keba kiapan kemudian kedai silap arlah, lane sausan lah. Dari kata kemudian aduh itu kipor lembah ke Emily scheme ngaladepu, hendrai ngawang ki soba benyasya. Namal bakane kap jing angnut ke jong pi ngada kan mau kata ka estimate ke jong ka pa perkre na ka sports club ka poitam aku pralak tam hendai ndangila persyang na ka skim ndangila pait bah kat kum ka jing perkre ka DPR bagi om na kalian ka sports club kat kum ka jinglong ka jingman jo ka perthai mentan marba Kalarem kitiar kita ki om bakat kum kene kejing perkre ke jopi phimla shu ben pentre ya kene malka among ke balare tingila pen phai yang ya kene ka jing perkre sha ka sports club nakara krau ka sim ya ka pon re jing shana ro aku an nila dai dep ya kene ka jing ai bo dan re nakare ka jokiru kila sim yang kila perkre kum ka jinon kam kabangila pentam syaka laipul nak aku prasya kapul laipulai kemud sanlak tam kumba pila yosko mentak kemud laipulai lak nyopulai hejar lais pak tigai man kadang nampak nasyam ya kakabu ben ai kublai ya ucip instar jungi nama leba kacik kepat kajonga na kalian kajungiru klenta ketai na kaskim kajungur nak skim chip kita CMS DF kaba ila ai leba nak skim kejungi kacing kerpat kejungi ba khanta kentat nak at pralak syaka lai pulaila tinga ai pulai ya kacing kulut mensem kejung uru berperkat nak kamta kajung pi leba kacingatre dekat panggil kejungi nakwa ben ibaya kan kacing trei kanong kajing trei ke bayat bet kajing trei ke ba phi pendem trei hok penan kam hok khrang ba kane kapisa kanam le noi kalai pulai la kan desu kapisa ka amon ke barit ni suthu ya kata bro lai pulai la kadai ke bahe lara ni penon kam bakla ku lai pulai la ka kala no shabare
Saya kelano kamal aparin. Tiga kerpat ki nongilam ki sports club. Rengkat bet ki roromba ki nongilam snong nama ka sports club. Kadai hi jong kasnong. Nyindai ben suthu baklaya kata. Ki nongilam sports club ki dei hi na po kasnong umpo. Ki samla na po umpo. Ki roromba na umpo. Ki khon ki khon hi na po kisnong umpo. Hi hap banyak rei rengkat pindai ben ong kadai nampak ka sports club. Ngimnon kam ya kasnong, ngimnon kam ni ki roromba, ngimnon kam ni ki longkemi. Kata kamut nakwa ban aji mut nak kata kecupi. So bha banyak rei rengkat lang. Kenapa kani ka skim kanyai pet kanyai ti? Kenapa kani ka skim nakwa hakwei kasni? Bangan kwa mentangi kwa tang benya aya kwa oda. Nenga kwa berot pat yauri pun. Bagin pendep ya kani ka skim ini. Ndak pila pendep ya kani. Ngat kumbang kalau orang datang don kam sisu sakiwai pa kita. Ndai ndak tangai kini rupat la berpendep lese kamut nak lagi jupi phimnya trai bha kamut kalawan kerpat ai sangaru ha kata kapor kamut ngah pan kerna kri nama ba phikhan pentre hok ya ke ka ba phi kwa ba ke ka ba ngi anu makane ke jing anu ngat thai ndai tang na na kanta khamta me kisno ke jupi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.